die dit heeft opgericht op Aruba in een periode dat de vertrouwenspersoon eigenlijk nog niet bestond. En wij leiden vertrouwenspersoon op en wij helpen organisaties met het opbouwen van een veilige en sociale organisatie. En wat kunnen we vandaag zien in jullie presentatie? Wat wij vandaag gedaan hebben is eigenlijk alle vertrouwenspersonen die bij ons de opleiding hebben gedaan en als werkzaam zijn als vertrouwenspersoon, die hebben we uitgenodigd vandaag om met elkaar eigenlijk te netwerken, maar ook van elkaar te leren. En wij zijn hier voor het eerst met het hele team bij elkaar. En dat is misschien wel iets waar ik het meest trots op ben. Want ik ben dit ooit begonnen, dit avontuur, maar inmiddels zijn we een team van 7 mensen op Aruba. En werken we niet alleen op Aruba, met echt eigenlijk vrijwel alle grote organisaties inmiddels, maar we zijn ook werkzaam op Bonaire en Sint Maarten. Kan u iets vertellen van die kwaliteitscommissie die jullie gaan... Ja, dat was een lange wens van mij, want ja, we willen niet de slager zijn die ons eigen vlees keuren. We weten dat we goede opleiding hebben, we weten dat we goede trainingen hebben voor leidinggevenden. We hebben inmiddels zelfs een geaccrediteerde training voor medisch specialisten, waardoor ze nascholingspunten krijgen. Maar dat neemt niet weg dat we ook graag met de tijd mee willen gaan en ook de Arubaanse cultuur en de Caribische cultuur mee willen nemen in onze trainingen en workshops. Dus we hebben inmiddels een 3-koppige kwaliteitscommissie. Die bestaat uit Juri Nicolaas, Dagmar Veldhuis en Deborah Alexander. Dat zijn allemaal mensen die heel bekend zijn op Aruba, maar ook met de cultuur. En zij gaan over onze schouder meekijken om de kwaliteit die we leveren hoog te houden. En voor de mensen die nog niet weten van VIP Caribbean, kan u iets aan ja, het begon als vertrouwen in bedrijf. En inmiddels zijn we vertrouwen in bedrijf Caribbean, VIB. En ja, wat ik al zei, wij vinden het niet alleen belangrijk dat we vertrouwenspersonen opleiden, maar ook dat we bedrijven ondersteunen met het opzetten van een goede gedragscode. Mensen moeten wel weten wat ze wel en niet mogen doen, want anders kan je ze daar ook niet op aanspreken. En we trainen eigenlijk management, HR, directie, raden van bestuur, door daar actief beleid op te voeren. Want iedereen wil uiteindelijk werken in een prettige werkomgeving. Ja, me quiere nota solamente organização, pero diz awareness que traga na lugar que bota sentir bom e que bota procurar que a cultura tá adequada para o empregado não tá muito importante. Dus het ao lado de papel over die vertrouwen in bedrijf, que een companhia, het também cria awareness que é tão importante que bota traga em lugar que tá sano. Para certificar vertrouwenspersonen te ajuda com esse para procurar que a gente não está sentindo no lugar hora de entrar. O portal que faz uma invitação para mais gente fazer uso de serviço que você oferece? Sure. Me te quer cada companhia, vooral companhia não tiki mais grande. Me te quer investigar of research een tiki kiko vertrouwenspersonen ta Holanda ta hope mas leuke Aruba dingen saki pero me te quer eta duna beneficio nan grandissimo pa organização nan ting hen na apuntar ko por ajuda empregado nan deal ko situação na fastioso ko ta passa na trabalho e nos ta ajuda que sei para certificar hen na aqui de so invitação ta bai pa next sessions nan ko ta bing durante anya pa certificar nan hen nan. A diferença de para training para hinderen paciência patin hinderen de confiança de bedrijf dat het usa experto na local. A mim de diferente experto na e nós bisa van sabe mita bisa para botar hinde de confiança não luxo de boa companhia. Na Holanda arbobeta regla acaba com depois de 50 anos. Vamos ter hinde de confiança. Na Aruba não está regla ainda, pero no que menos que nós não tem problema de comportação não deseja. 2 vezes para aí nós damos diferente training, onde diferente companhia por acudir para assim que nós treinamos ainda na pessoa nossa querer. Den produto local, den training local tá importante para a cultura tá diferente e maneira como nós deal com comportação não deseja tá diferente antes sai nós admira e para sai nós trando junto com o VIB de Holanda, para nós tá com comportação não deseja não me se tá assim. Tour gente tem e meester tem a possibilidade de chegar a trabalho sentir não mais bom
por papia dona ng opinião sem que não tem se tem medo de represália ou qualquer coisa. Então, sai de única coisa que nós se treina muito coberto, willen que fazer parte de entrevista e também workshops que nós dona para zorgar que não está na altante. Tem uma invitação para portar a companhia que ainda não sabe de VIP Caribe? Sim, nós também lagar e-mail ou de nós pessoas possam por acercar para sobre 2 vezes para isso nós damos um training intensivo para sobre ora nossa papel de comportação não deseja, nós que não está fácil. O PBA nós não usa papel de para juist door die papel over DJ bota baisa como para melhorar o ambiente de trabalho. Então, nós invitamos a gente, toma contato com uma de nossas pessoas, ou VIB Caribbean, para assim que nós, por ajudar a zorgar para ter ambiente bom, bom cultura, onde toda gente está sentindo mais safe no trabalho. E opleiding que we para nanta dona tá bom, nós está por de crescer para nos criar ambiente seguro para nos trabalhadores. Então, kunang nos pode chegar mais livre. O cambio mais notável que vai reparar trabalhando com o VIP Caribe? Que é trabalhador door que nós temos vertrouwens pessoas in huis, que trabalhador por baixo com gente para conta na história, na experiência que quando está passando dentro e me tá querer a não ajuda não com tools não com nós vertrouwens pessoas não por ajuda gente não no caminho correto. Nossa experiência com vertrouwenspersonen of com vertrouwen in bedrijf e companhia de Anemiek, tá hoop bom. Nós está crescendo agora que com nós vertrouwenspersonen no hospital para nós todos nos empregados não, pero também toda atividade não e planning que nós temos para o próximo ano não que